guys and welcome back to my YouTube channel Tini ang khainai mukbang ani best ang market thokjau KFC ni inkenok ani vlog je ani jano follow khanya rok semana maximum KFC jao inke tini ang chanai KFC ni nog no funuk nai and so sorry jurani camera ni setting jodi hami hangan ke tam ninge ang kam ke try khai to torani bagai baslam din india ngam bagai tabang nong no funung nai nong nai tongan tin vlog tam ni ke maximum no you guys like it mukbang bagai ang mukbang tin funuk nai ke durga puja vlog hemani bo about short ngi thango that's why I'm gonna make mukbang today ko or actually tong ko peparo inke ang or rimale tam ka jaga saglia that's why ang nog no ang ode ke funugi ma tongo. So start kind mobile. So one of my favorite. Kaya or Pepsi bo free manu. Not free. Lok saya man mana ang basim nam ting semia but ang KFC ni sabun burung ang tang je ni am sike tui kang wa mar khe actually me order nang mani me Wednesday ba offer manu KFC niya tabok kinsa hable ang KFC na kaya to be honest but I'm thinking that KFC sa kan ang 2 days KFC sana mo sing tango but ang pati sana mo suang KFC ang sa phogro dress change ma khai ga tam ne ke mai kola mu tong mania ang bagai 1000 leg piece Alam kutung mai cái thổ aber KFC ni thana cái thổ ya kutung mai cái thổ
kisho man bla ang thok zo KFC ni malan ji tep thok zo KFC ni I'm di ko market back lang thok zo market Bagi mau try kan ya cho cái sao sao KFC này thôi anh nó xài đi comment thấy ở là mà cái thầu dù ang ekbar agi fruta balo kamo KFC sama box sawi mana aja kah dokter apa selalu saya temen yang KFC nih tapi sana start kayak kan Amoy ma cái trò cho quán KFC sana sao cái nó ai này sẽ box sana burger này Ang ay pula pro one chung mani mukbang khai cái mga phone ya hane Korean no khai ma hai ke Nah, ये mini leg piece Vishnu Kalebe है Western
I'm about 708 name order हो but offer हो 708 के मांगा है 800 बुझी नहीं मुझे पर हाँ ini vlog kamu sudah no? Ya.